Fatalo fatu le nei fo i tu lau lewa uli. Ia le tātou polo kalame fo i le nei al Tulituli Matāgau. Fatalo fatu i lo o tau paia ma lo o tau mamalu i la o tau fatsau saunga fo i le nei tu lau lewa uli. Fa ma lo lava le soifua manuia. Fa ma lo le fo lau manuia. Teide matamo le Tulituli Matāgau tel tonu fa ia onga. Ia o tau sauni fia mai. Ia wafo le tātou talanoanga ma tātou polo kalame i le nei fo i tu lau lewa uli. Ia ai tātou talanoa atili. Ai se wha mua lava. La tātou matafa yoi mua. Ia o le tātou tatalo lea. Ma la tātou whaasangi foi e momoli i le atua. Ha ele teine matama. Ia o le awa onga lava le nao tātou. Ina i o tātou i loa. O na wha mua le atua. I taimi uma. Ia maaso uma o lo tātou wola. Ia sa uni mai lola teine matama. Ai o le a whai atu e whai a onga. Ia la tātou te talo. A mata il tātou polo kalame le nei fo iaso. Tātou wifo mata talo. Le atua la mātou ta mātou te whaafetai a lava oe, mātou te vi ia lava oe, ona o loa lofa, ma lo wanga le lei ia e mātou. Whaafetai tele lava i lau tau singa, lau puipuinga malu ia i mātou ma lava, e ui lava ina lutia, la mātou fō launga i le tele o whaalave o whaamai, ma mea ese ono la matia elo mātou wola, ia ai whaafetai le atua, o lo o maua pēa le toa tele o i mātou, le saunga le mu, ona o loa lofa, ma lo wanga le lei. Yesu keriso lo mātou whaaola, mātou te whaafetai a te oe, i aso whai soo, i lau fōha, i tausi ai i mātou, iau whaamanuianga ina i o mātou mātua e ala inga luenga, o tupe, whaapenao na tausi ai mātou le whanau, le li ie, mātou te whaafetai ai lava i laua fio, Pawhetai mo le malosi o ta mamatina, whai aile ngā luenga, i le tausinga, ia ai maise o le waainga o i mātou le whanau. Le atua lo mātou ta to a tele fo inisi o mātou, whaelonga ina aso whanau, a tō fo inisi ma whaopopo nisi tau sanga, i le soifua ma le ola. Ia le atua lo mātou ta mātou te whaafetaia oe, ma o mātou vivi whaia e o mātou loto i a te oe. Mātou whaafetai le nā, le atua lo mātou ta toe fo i o se anga, uma le nei tausanga, whaafetai tele lava i loa lofa ia i mātou lau whanau. Mātou ta talo ia te oe, whaama ngalo mai i mātou, tama mateine lo mātou leo susitai, mātou whaatap mala foi, mātou paie whaia mātou mea onga, Yesu e, whaama ngalo mai i mātou, whaama ngalo foi lo mātou leo susitai a ta māmatina, mātou le whaalongo, ta whaamole mole, whaama ngalo mai i mātou, au mātou te talo whaamanuia lava fio, ta uma lava matina, he o ta matutua, matina matutua, o lo o tāpua ia o mātou whaiva. Le atua, whaamanuia i lo watu nuu lau tele, whaamanuia le leiti o Samoa, whaapena lava o na awala tuai la mātou polo kalame le atua, ia alofa mai to i wengo le nei aso, whaamanuia laua fio, whaawau lau leonga ia i mātou lava, pa i atu whaamawhanawhana i se tāma, se teine o whaanoa i le nei tū la, ai fo i o mai, pa i atu a au whaamalo lo le tua lo mātou ta mātou ta talo le nā, ala atu le suafo Yesu ke riso, lo mātou a lii, ma lo mātou whaaola. Amene. Ia ma lo lava teine matama i sile tau le lei, ma lo lava ia te outou, ia usu stato pese fia tato te whaafetai whaatasi umai, ia ma tili ai o nau tato vivi ia Yesu, ali teine matama, ia lala kako pese usu,
Olea? Le ia le la amata tu faya onga ia ai pepe se fia mai la o tau le e lo utamai ua whawhetai ua sililo alofa mai ua whai ai au mauta mawhai Ta whaamanu aine hei ua whai mau so Yesu e olai au e Vavau Ta whaamanu ainei Ia, tatou pesele na whaamaloa tu lava ia te outou laina pepese leo te tele mai e sele tau teini lelei e se foile tau tama lelei ia whaamalo o mai outou lenei aso teini matama lelei talitonu talo sia lava o mautu lelei ia ma to anga tātou teine matama e whaongala tātou ngana whaaloalo mana tua foi a whesili le tangata ia te oe o mai oe ia o lautali o o manuia lava whawhetai awane ingalo fa mole ia malau fa ta lofa foi ta lofa lava fa ia onga ta lofa tama ta lofa tina matua ia wai loi oile suafo tina ia fa ta lofa lava tieni ia ta lofa lava tala lelei ai outou ole tali ole whaata lofa le nā tātou ia mala tātou tū ia mai se fo ile ngana whaaloalo le nai whaonga a whesili atu sisi atu oe mai oe tō masi ia ona tali leo tō masi o lo o manuvia lava whawhetai ia le tele whaamalo teine matama o ai se sina whaelonga lo nā so whanau mai le aso sā se ia o mai le aso le nei aso ala aso le nei o ai o manatua lei o le aso lua le nei o le nei fo i vai aso o ai la o tau sa whaelonga lo nā so whanau mai le aso sā aso ngafua ia se ia o mai le aso le nei aso lua ia mana ia fo ia tātou pepe se whaatasi ia ma whaamanuia whaatasi atu o tau aso soifua e o lava foi ia ta mamatua matina matua so se tasi lava o loo mahua mai la mātou polo kalame nei ma le whanau. Ai le ngata fo ilea o le whanau. Ia, manuia lava o outou aso soifua. Wa whaelonga ina le nei vai aso. Ai teine matama le Tulituli Matāgau. Usu whaatasi mai ala tātou pese o aso whanau. Ia, whaile na ma o tātou sao. Tātou te whaamanuia. Ia ma o tātou pati whaatasi ai. Ma o tātou whaafetai whaatasi ai ile atua. Ona olona lofa malona ngalelei ia wow lia ai foi se isi foi tau sanga e whaau popo I lo o tō soifua ia maleola foi ia mātou le whanau ia sa uni tolu wha ia manui o tō aso whanau ia manui o tō aso whanau ia manui o tō aso whanau Whaamanuia le atua. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Ma lo paki umamai. Ia,
manuia tele le atoanga o tau tausanga ia po le aulia e foi o se isi tausanga e whaopo-opo i lo o tau soifua maleola anga le leipe le atua ia mauala na whaamalolonga ina ia whapena o na mawai pea le soifua lau le lei ia awala tatou mafutanga i le nei lava lalolangi ia teini matama ese le kou le lei ai manatua e iai lava foi e iai lava na ia tatou tu ma tatou wanga ia pe a o ina atoa le tausanga pe whaamanatu foi le tausanga o tatou teini matama manatua ele o le feula o le keke ele o le mea alofa le mea taua ai tahua ona whaailoa foi lo wanganga whaafetai aua ne ingalo whaamole ia e manatua umana feula le keke ka kala aku le mea alofa oka ai malau McDonald's se tu low lava aua ne ingalo ia te oe ona e whaafetai ia tama matina whawhetai tangata uma lava le nā o lo fesosoani i le tausinga oe la fo i fesosoani ata mamatina i le tausinga o tou ia awalane ingalo ona e safalivali whawhetai iai ia le lei tele o tou ese le kou le lei ia o le vai taimi le nei se i o tatou tala noa o ia fia mata i le taalonga laka pi io tu te lo tu sa mai o faia onga o le fia io faia onga mata ta alonga ia tu te lo la auto ana nafi io e tama matene oka le mi mitsa foi o faia onga na nafi ina ua malofo le aua tatou aua halo mafanau mai oi Samoa oi sole tatou manu Samoa oi sa mata talonga ia e tali tonu faia onga so atele nisi outou o laina iloa ona o lasa mai moa atama ia potina ile taimina sawa le talonga ia tatou langona uma le whawhetai ile atua ona ua manuvia le talonga ia ana ialo manai whanau Samoa ia tali tonu lava le tau faia onga o le to atele outou o le vea outou manisi o tamata alo manisi o teine ta alo malosi o le lumanai ia le lei to angala le taimile nei fa malosi tino to anga tau mafa me ai paleni ia pe yoku kama o le mau keni va ai outou fai ele supo o tamato o le avoka o le fai pula va ai outou mea ai nā po tau mawhana e mau ai le soifua maloloina ma lose le tino o tātou ia awa tupu ane mamatua ia wa lava fo le malose o tātou ia e maise lava nisi o tātou o lai fia ta alo peila o tama ia na va ai mai mo i tātou ma na ia ta alo tama ia ta tonu fa onga ia o le afa pe na fo nisi o tātou pe a ho ina tupu mamatua le tele ia o se isila nao vaenga fia lava le na mana o foi faia onga tatou te pati fa atasi ai paki umamai ia o le failonga le na o la tatou fia ia i le tau sinionga ia e maise o le tau sinioa na ialo matama whanau Samoa lei ia ona liu mai lole tatou talanoanga le nei vai tau o le tausanga o ai outou o manatua o le ale masina le nei o le tausanga teine matama onga o le ale masina le nei o le tausanga o tatou wo i ai le lei tele fai mai o te sema e le mawhai onga sasi langa lai loa o le masinga nge makwa isili ai fo onga matua tele i tatou teine matama ia ne lei o le o le se sauninga fo i whaapitoa o le so whaapitoa lava o lo o to tono le masina le nei o te sema ia
o lea e sa uni atu tangata lava e whaamanatu. Wai o outou o manatua. Ia bala au mai teine, se teine mai o se unga ngongo. O le ale le whae, o le ale aso whaapitoa le sa uni tātou e whaamanatu. Se unga ngongo, o ngā amata. Ia lei pati whai mai Keresimasi. Ma lo lava e esele lei o outou. Ia ai whaapewhea la le whetui se sae. O le al vai taimile nei a ngai atu tātou e whamanatu. O le Keresimasi, ia malo paki mai ia vai o le ia o outou. Ia lei. Le ata o le vai taimile nei a ngai atu tātou e whamanatu. Yesu, ma nai a tele lei tele ia o le vai taimile nei e ta ngai umalava ia pe tangata si umalava ia Yesu le ai ta ua o le Keresimasi lei ese oka ele ko poko sole ia malo lava ia tangata pe telo o le ale vai taimile nei bala au mai oka pati uma tātou. Ala au mai foila wo atina. Whai mai o le aso whanau o Yesu. Paki uma lava tātou. Lelei. Whaapei lawa na whaamanatu o tātou aso soifua ma aso whanau. E whaapei na fo o Yesu. Sa iai le aso lea ua whaamanatu ina. E le lalolangi kerisiano uma lava. Ia ma whaelonga ina o le aso lea na soifua mai a Yesu le whaahola. Po o Yesu le wo whaapele a teine matama o le Tulituli Matāgau. le tele ia o alani va ainga ese o hafo ni tala o mawhai o na whaalongo e tātou e winga ele nei vai tau o le Keresimasi o ani ni va ainga ese o hafo ni tala Fale o loa ia sao le lei tele ia va ainga mua o suinga i te tonu o fale o loa ta i tasi oka le mangai ia iyo ia sa i tau mai o ani va ainga i te tonu o fale o loa i ila ia e sao wa fe i lafi fa solo atoa te tonu o fale o loa o ani si va ainga o lo va ai i tātou i ofu te tonu o tātou fale iyo o lea la au le oi sole ia mauti noa lava la o le teine o Angelina le vala au mai ia mauti noa lawa ia le la au Keresimasi le la tau fale wa leu fai mai la au Keresimasi le tele o sele e sele kou le ia o lea moli le oi pati mai tātou fai mai o moli emo le kele ia yo molina le te waile la au Keresimasi oka se tau poto sole ia ai wa manisi va ainga wa fo inisi tu manisi anga lo fa manatu ai ele lalo langi atoa ia le nei aso e ta o le Keresimasi wai tamaloa wai ka maloa lelei ia o sa o lelei ia o le tau atele o tinisi fo i o tamaiti ia na pau lava le va ainga e tau la ia i o la tau mawhau i le vai taimile nei ia o le toia ina le o Santa Claus ia le toia ina le fai mai ke le anga mea alofa sa we tu fai tamaiti ia lelei la ia mana tua la o tau teine matama e mawhai o na tele ni tala ese e whaalongo ye tātou i le mafua anga o le Keresimasi ia e wai tele tala mai ia tele fo tala mai ia o nisi na o tala ia e whaatatau i le toia ina le fai mai o le tamao le Keresimasi toi ina le umila lana soe sapo langa ava ia o le fai mai la tātou o le tamale na o le Keresimasi nisi tali taununga fai mai o le toi ina le na e sauma mea alo fata maiti lava ia lelei ai tamaiti tau te loto e iai le tala
e mana o lava whaiaonga ia tātou malo loile nei tausanga e tātou te sāuni atu e tātou te whaamanatu le kirisimasi. Ai nau Tulituli Matāgau ia whaalongo o tau le whanau ma ia o tau manatua mai loa ma mauti noa le mafua anga ua whaamanatu ai e tātou ia le nei vai tau a tā o le kirisimasi po le vai tau ua whaamanatu ina na soi fua mai ai ia le tātou wali i whaahola o Yesu Kiriso i le lalolangi. Ne lei, tau te ilo tau tamaiti whamai a soala. Sa se teine au le lei lava whamai o le teine o le fia ia e whaife awa tamā matina e se le ami o le lei e loto alofa e loto fesoa soani tangata uma o le teine la lea o ai se o tau o manatua mai tala lai whamatala i tutonu le haonga o ai se o tau e mawhaina ta umai nei ngoa le teine le lei lava lea au le lei fo i malana mio. Wai? Ia le sole ese le popoto ta maiti leia sole. Whaafetai lava i velta whamai i velta o Maria. Io e ta maiti sa iaila le ta maita i lea. Sua whaia Maria ea. Whai mai na halu iaila le angiru. Ma fau vai mai sila atu le atua oka. Ese le lei o le a mio. Ea, whai mai e whaaloalo i tangata, e iloa o na hawa e tangata, a sa vali luma o tangata, e aluatu Maria whai mai tulou lava. Ea, ia ai atu fo i se isi leipo vai, e langona tu lava whai mai Maria, whaafetai lava. Ai mana o fo i Maria wo fia ai, e whai mai lava, o ta fia ai lava wha mole mole. Li tēni matama. Ia, o lea la, o le a tango la whaia o ngai whai tau atu le tala lea mō tātou lava ina ia iaia te oe lau malama anga i le tupu anga o le tala le nei ea o le kerisimasi lea ualai o na whaamanatu e tātou ia le lei la whaalongo le lei mai lava le la whai tau atu e whaia onga ia e mai taua mai ngoa tangata ia tau atu tonu le tātou tala ia o le tala la lea ta maiti whai mai o le whanau mai ea io e whanau mai ia Yesu o le tala lea ta maiti o lo o maua le tusi whai tau o la se taimina e whai lea tina e ma whai ana ta whai tau le tusi lana le tala e whai a onga liu ea ina ia malama atili o e maua le mawhau le lei o oe le teine ma le tama ea e te iloa ai oi o le mafua angala lea ua mafua ai o na whaamanatu le neiva i taimi ea o le aso soifua o Yesu ia whaalongo le lei mai lava le ola a tao te whaia onga le tusi ia uma o le whaile le whaitau tusi le na oe matina matama ia mana iau tei malava nei le whale ia whai mai la o le tala lea la whaitau te whaia onga na si vaenga lava lea ia i loa ai oe ia po o haile na halu tau le tala ia Maria ai po le hafo le na tala le lei o le tusi la o le evangelia a Luka o le mata upu mua whai a tama Luka mua Luka numeratas le lei whai e lua whai kaukusi ia whaalongo au le whai upu e lua se fulu ma leono a ngai atu lava i le whai upu pe tolu se fulu ma le valu o le a whai tau atu la le tala le na ina ia malama oe mai loa le leie oe le mafua anga foi ia manisi o ainga na tutupu i le taimi le nei ua whata ua e tātou o le kerisimasi ia whai upu e luas fulona whai mai o le ono o masina ua awina mai ai le a ngelu a le atua o kapilielu i le a ai o Galileia o Nasareta le ingoa o ele ingoa le a ngelu wai le lei o kapilielu mai tau le lei mai i le tau pou o le a ingo Tavita ua fau tane le tangata e ingoa ia Iosefa
O Maria foi le ingoa o le taupou. O ai Maria tamaiti o le taupou. Ia le tele la vala o kou. Ia fai mai. Ua fau tane i le tangata e ingoa ia Iosefa. Ua ulu fale mai le angelu ia te ia o na whaapea mai lea o ia. Sia ua lofa ia te oe le ua alofa ina. Ua ia te oe lea li. Amu ia oe i whawhine. Manatua la o tau tamaiti. Vai le whata alofa le angelu. Ale o fo ia le angelu e iai fo i tū maanga wha alo alo. Fai mai le angelu sia ua lofa ia te oe le ua alofa ina. Tai peira wa fo i tātou tā lofa lava. O le wha tā lofa le nā ale angelu. Ia, fai mai wha awau wha longo mai. Ua wa aia tu fo i o ia o nātua tu vale le o ia ilana upu. Ua tau mana tu natu fo i o ia pese le winga o le nei a lofa. Fai mai ua wa aia tu ia Maria. Ua popole lava Maria. Po le ale mea. Ua sawale nei angelu ia te ia. Whaalongo. Ua fai mai fo i le angelu ia te ia. Maria e. Aua e te fefe. Ua lofa ina mai oe e le atua. O le winga fai mai aua te fefe Maria. Ua matua ia lofa lava le atua ia te oe. Whaalongo. Fai mai whaauta foi. O le ato oe mai whana wina se tamatane. E te whaingoa ia te ia o Yesu. E sili o ia. E ta ua foi o ia. O le halo o le sili ese. E foa i atu, e le alii o le atua i ate ia, le no foa inga a tā vita, lona ta mā. E fai o ia matupu le a inga o ia kopo e faa vavau, o lona malo foi, e le haise ngata anga. Tamaiti, wa tova aila. Ioi, fai mai o le whanau mai o Yesu. Ia na fina ngalo i ai le atua. O le fina ngalo le atua, ia whanau mai lea, ia Yesu e ala mai i le taupou. O le ngole taupou, taine matama, nena tawa te whaia onga. Wai, paki uma mai ese le tō popoto i le taupou o Maria. Ia lea lai masani o ne eifesi le tātou. O ai le tina o Yesu. Sole. Wa ai la wangalo le whakua o mangei anga ka waku. O ai le tina o Yesu. Isaac. O ai. Ia, le lei level au mai Ishmael. Vala au atu Isaac a tali mai Ishmael fa mai o Maria. Ia, le lei o Maria le tina o Yesu. O ai la le tamao Yesu. I le lalo langi le taimi le na. O ai le tamao Yesu. Wai ea. Sele o tele mai. Ia le lei o Iosefa. Ia o mātua na o Yesu sa tausia Yesu i le lalolangi i le taimi. Le ana whanau ia pena soifua mai a Yesu. Ai o le mana onga po o le fina ngalo. Na la ai o na whanau Yesu o le fina ngalo o lo tātou tamā po le fina ngalo o le tamā o Yesu ia fina ngalo le atua ia whanau mai Yesu ai se o na o Yesu o le avea ma wha o la tanga ia tātou lava ia io e teine matama o le taimi lale nei ia e tau lai o tātou mawhau i le whaelonga ina o le soifua mai o Yesu Keriso i le lalolangi whaelonga ina e tātou le aso ma le taimi o le tausanga na soifua mai a Yesu Keriso pena fina ngalo ai le atua o le aso ifua mai Yesu Keriso i le lalolangi o le whaaola le nao tātou, ia le fo i pepese lava tātou whai mai, o Yesu, o le wo sili le nā, a tamaiti, ia o le tātou talala le nā, ia, o le tala le nā mō oe, e te mawhau iai, whai ata mamati nā, e toi whaawau le lua whai tau ngā tusi, whai whaatasi le nā,
ina ia ta malama atili ia matala uma tātou i le mafuaaga o lenei vaitau a tātou agaʻi atu e faamanatu ia ai po o ai foʻi e autū iai e lē autū iā faiaʻoga e lē autū foʻi a outou aiai le tagata faapitoa e tatau ona o tātou faamanatu ma le fiafia i lenei vaitau ia o le faaiʻuga lana o tātou polokalame i lenei asolua a te ini matama a taeao o te talitono o la tātou polokalame mulimuli lea o lenei tausaga ia ona o tātou malōlō ai lea tātou fai malōlōga ma o tātou sahuni e faamanatu ia le pepe o lenei kerisimasi ia ai mo lenei tulā tātou toe feiloa ia taeao tofā soifua.